Turn your Bibles with me to 1 Corinthians 15. I'd like to continue my lesson from last Sunday afternoon, Abounding in the Work of the Lord. 1 Corinthians 15:58. At data screen yu ti Ingles, basag ti Ilocano. Kat kastoy di kunana iti Ilocano translation. 1 Corinthians 15 verse 58. Gapuna ay ayatek agagabsat, agtaeng kayo as ititibker, saan amagaraw akan kanayon, nga duan kayo laeng iti aramid ti Apo. Nga muyo at ti aramid yo, at danto kapapayan na iti Apo. Okay? The challenge is abounding in the work of the Lord. What this means? To abound means that we should not decline. We should not stagnate. Hello? We should not stop. We should not become slothful. We should not become lazy. If I may add, we should stop making excuses and alibis. Amom ti Kristiyano kat adu dagiti rasones na alibis nga isu ti rason no apay nga han nga abound. What this means is that we should what? Increase. Increase. We should excel. Kaya't kuman nga i-challenge deta kakabsat. Mamaya uli. We should abound. We should do more. Amen? Oh, nakadot project ta itan, nga tawanan, since March. Oo. But we are going to do more. Panagkunayo kakabsat, numalpas deti building project, ti bagaran, alpas to ti aminen? No. We will continue to abound. Dito amuno lang tuman tinexen kakabsat. Baka isudan tumat di Hawaii titulungan tayo nga gumatang ti property. Kanagpadak dir ti kapilya. Who knows? Amen? Oh, after all of this, anat sumarsaruno kakabsat? Mission work. Bible college. Palalawakin natin ang ating live stream online ministry. We are going to do more. So, ti Christian life kakabsat, han nagsarsardeng. There is not a time nga kunam na bannog akon, ngagserbiti Apo. Hangga dapat mabannog, ngagserbiti Apo. Because God will renew our strength. We should continue to abound, to be in great plenty. Amen? Now, first of all, nga kayat ti Apo, nga datayo kadag abound, iti trabaho na is, we should abound in knowledge and judgment. We should abound in knowledge and judgment. Philippians 1:9-10. Philippians chapter 1:9-10. The Bible says, and this I pray, dahito iti kararag ko, at ti ayat yu umadu kuma lang umadu, ti kinasirib, ken ti amin apan nakaawat. So, may isa nga banag, ngay ayaten tayo ti Apo. Do you love God? Do you love His ministry? Is your heart for the ministry? At namala puso tayo di trabaho ti Apo. Amen? That's the starting point. But, kung ti Bible, your love may abound. Anat kahit nga sa di ayat yu kat rumang ay pay. Rumang ay kano di ayat tayo ti ana. Ti amin nga panakaamo ken panakaawat. This means, kunana, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Kahit nangasawan kakabsat, DJ Christian behavior, conduct, kanti pa nagserbi tayo ti Apo, must not be average. The word is what? Excellent. Deti church tayo kakabsat, ti kayat ti Apo, that we excel. It should be what? Excellent. Oh. Iso nga, I would like to encourage you, nang runa kada kayo nga, at the involvement na ti ministry.
Number one, you love God. You love the ministry. But you must excel in your ministry. Hanga nete, kada kay nga agtuktukar, umaykeg, tukar, di keg, practice ta balayaw. That's not good. You see, in ministry, you must do excellently. Apay no pa nagbasa, permi nga, aglalalo no si kadete pang-contest that math. Grabe ti pa ng training daging ka. No si kati pang-contest ti eskwela yut English. Di ba? No si kati kanayon nga pang-contest ti eskwela yut Filipino. Wano, spelling. Grabe ang pagsanay sa'yo, di ba? Ang ministry ba hindi ba deserve ng Panginoon? Na dapat tayo na nag-i-involve sa ministry, nagsasanay ng husto. We are not questioning willingness. We are not questioning your love. Andyan na yan. First and foremost, nandyan yan. Pero oras na nandyan ka na sa ministry, huwag ka namang maging average. Huwag mong sabihin na, dito lang tikayak. Pwede pang ma-enhance yan. Hello? Pwede pa nating ma-improve yan. Amen ba? Kada kay ngagkangkanta ti choir. Hana mabaling nga saka lang ag-practice ka di JPSam, no umay ka di kapilya. Dapat nag-practice ka di balay yun. Kat no umay ka ag-practice ditoy, rehearsal lang dapat yun. Naawatan nyo mga kapsat? Maawatan nyo ti point na ditoy? Amo yun ni Pastor June, hanakayat ka kapsat, nga ibagam nga skilled ka, kat pansinan na tatrabahom, kat di mo't skilled ti pa nagkita na kakapsat, hangka skilled ti parang sweldo na. Kaya, engineer asidera. At dakat karpintero kakapsat nga, agpatinggalat nga parabat-batil. No di ti karpintero, kayat nang ag-upgrade. Am I right? Nandyan na yan, yung they go to work. Yes. But they want to improve, di ba? Noon una na parabat-batil. Para bunag darat. Para iyawat. Di nga may kakabsat. Idikwan, anat sumaron do. Isot agikargan, ti halo blocks. Di kiti semento. Idikwan, ala, padasan mo ti agpalitada, kunada. Padasan na mo tan, di agpalitada. Siyempre, detay do pala skill ti mang palinis. Idikwan kaya nan. Dikwan, padasan mo tan ti agrukod, sikat agi-layoutan. Amunan, kakabsat. Dikwan, nagbalin na forman. Hello? But how did it all begin? Nangrugi ti basit, pero hanggang doon na lang ba? Hello? Kaya dito, ako po, I would like for you to know, pagdating sa music ministry, nako, perfectionist ako pagdating sa music ministry. Did you know that I'm still practicing my piano playing? Nagpa-practice pa ako. Paminsan-minsan. I'm still enhancing my skills. Bakit? Lalo na-challenge ako, may grand piano. Galing yan sa Panginoon through a loving channel. Anong ibig sabihin nun? It challenges me even more. Kaya kahapon nag-practice na naman ako dyan. I'm practicing my arpeggio skills. Ano di arpeggio, pastor? Biyan nyo di dyan nga kapsat, dakamlat makaamong musician. But we need to do things excellently. Look, deti live stream tayo, everything is excellent. Amen ba? Da kayo nga buy-buya, hanyo ma-appreciate kakabsat ti kapintas na? Hanyo ma-appreciate ti kapintas na, deti live stream tayo? Babaling ka din ako natayo kat, na importante ti gadget, basta willing ka. Huwag nyo pong pagkompetisyonin yung willingness sa talent. Importante yung talent, importante yung willingness. But we do not make them opposite and opposing forces. They should go together. May talent ka nga, wala ka namang willingness, di dapat willing ka. May willingness ka nga na mag-involve, ayaw mo namang i-improve yung skill mo, hindi pwede yon. Naunawaan nyo mga kapatid? We should abound. Ti ka na sa unti, abounding in the work of the Lord means, hamo nga ay ayaman ti ministry, hamo pagay ayaman ti ministry. Haan nga dito, imay ka dito nga di ka nakaprak-practice, awang preparasyon mo.
Apay no, digiti special ng okasyon, agpakasar ka 6 months preparation. Agpa-birthday ka, 1 week kang agpampanunod. No church, awan pulos preparasyon tayo. Isungarot kakabsat, numaawatam deto, uray pa nagbado, talagang ipammo kakabsat, tipang masayag, no may ka magigimong. You put on the best. Because you prepare yourself. Hango may ka makigimong, mayatlat ta detan, apay papanam. Nga kadagpasyerta mall. Nga kadagpasyerta parke. You're coming to the house of God. So, di gito'y kakabsat, ipapasimudaag na. Nga when we abound in the work of the Lord, it follows, nga no di unbeliever tayo, permit gaget pasnek tayo, kadigiti na ilubungan, mas pa yung ag-excel tayo kung mga rod iti pa nagserbi tayo iti apo. Alada kay man timang judge kakabsat, no, ag-excel kayo man lang ti ministry, di pa nagserbi tayo iti apo no saan. Hello? Oh, starting next week, I am going to require all of these Sela players to record your exercise 2 or 3 times a week. Duhang kayo nag-exercise, di kayo nag-submit, nga nag-exercise kayo, tayo ibagbagak ng exercise nyo, di kayo mo pa nagtuktukar dita. Don't go and play there. Why? Because we want people who are not only willing first and foremost, but are really serious to render their talent and sharpen their skills for the Lord. Oh. Amen ba, mga kapatid? Yan ang world-class Christian. Okay. Well, anyway, that's one thing. Number 2, mga kapatid, we should abound in thanksgiving. Ano may ibusan ti panagyaman tayo ti Apo. Ti trabaho ti Apo kakabsat. Amo ti kahit nga sawon deto, ti makita kay pagpakita ti Apo kadatay deto kakabsat is, no addaman digiti reasons nga agyamyaman tay ti Apo. Ket dapat related kadayjay pa nagserserbi tayo ti Apo. It's one thing to be thanking God. Thank God for my health. Thank God adda pagubraak. But it is one thing to thank God and say, agyamanak ikanak ti salunat, tamar-aramat nak pa iti ministry. So the thanksgiving mo, related di pa nagserserbim ti Apo. Agyaman nak ti Apo kada ito'y trabaho, tahan laeng nga ma-provide ti needs mi nga family. I am also a partner of my ministry and partner of my pastor. DJ ti kayat ti Apo kakabsat, nga level, iti panagyamyaman tayo. Amen ba mga kapatid? Dete, agyaman nak iti Apo, tamaus-usar na dete influence ko. Kat adada digiti mayas asidig ko keng kuana. Kala DJ Thanksgiving ni Brother Conrad idi Sunday. Agyaman nak iti Apo, babaen iti influence ko di pagtrabahwak, agub-obra di accenture, ket nayasidig na ti maysa kadagiti agub-obra jay. Nga within iti anat pangawag mo di Genova, department na. Well, ket hanalangan na idalan ti Apo, na baptizan pa yun kakabsat. Amen ba? Ni Brother Alex Piedad. So, DJ panagyaman mo ti Apo, mairel-relate kakabsat, ijay panagserbim keng kuana. Hello? Oh, agyaman nak iti Apo, tinulungan nak manen, nga nakapag, kasla kumadete, anat na gana, iting ubingan ni Jeremy. Napang ka nagubran, hambay. Hambay. Ganto agubran, kat ni, dete commitment mo nakadakdakil. Kat kunana, agyaman nakti Apo. Naitid kumot lang, hapuli tunume, naitid ko ti commitment ko ti Apo. Napanak nagubra di construction ni tatang ko, agyaman nakti Apo. Hello? You know, awang kasta kakabsat nga may ibaga digiti unbelievers. Mabaling agyaman dati Apo for providing their needs, for good health, panakailasat. Ngem kada tayo, the Lord is teaching us a different dimension of gratitude. A gratitude that abounds from the Lord Jesus Christ through iti panagserbi tayo keng kuanan. Colossians 2:7, rooted and built up in Him,
Gapo iti panakapadakkel tayo kengkuana, established in the faith. Panak-establisar tayo di pamati, as we have been taught, abounding therein. So, ada context to na. Ada context ti thanksgiving ti Kristiyano. Therein, kunana, anat therein. Kadayjay. From that point, dayjay ti pagtaudan, ti pagyamanan tayo ti Apo. Nga ana, dayjay may panggap ti pamati tayo, may panggap iti panag-grow tayo ti spiritual, ti panangar-aramat ti Apo ti biyag tayo. Oh. Ekit, adato'y da ninong alang kaninang Eleanor. Amok nga, hanyo makukuhaan kakabsat ng di kita daily bread nga imbumbunong tayo. Ha? Naanos da kakabsat nga para order. I know they're busy. Imisudat ag order, di kita daily bread tayo. 1,700. Namin pat saya, namin tlo. Namin pat nga order. When, adaman may sa kuman ninong agpasarunong kami. Kasi adaman nag-orders. But they send, okay? And praise God. Egat, agyamang kamti apo ta, even in these simple ways, mabalin ako nayo, makatulong. Itat ti aldaw kakabsat, ada nangawis kada kamti pangaldaw. Nang itugot at ti daily bread ta ag birthday. Inikag ti daily bread ti ag birthday. Hindi ko ang kakabsat, at dadapay, tattao nga amutay dito. Kat ni inikag ti daily bread. See that? You have a part on that. So amin nga mayan announce dito yan nga, naikag ti daily bread di Amerika. Nakapait na ito'y patulog, tinapan kinina na Filipinasan. Idi, Monday, na-isend tayo. Habano dyan send tayo? 10. Engineer, kan Ilocano Bible, insendan tayo ni Nana Filipinas di Massachusetts. You see? Kat amin di gito'y, mangmangagyo, kat kunayo, thank you Lord, adapasit midjay. Di kita tinapinta sa pagyamanan, dete amom nga adapasit mo ti trabaho ti Apo. See? Makita yun to, dete nga kapilya. Maragsagang kanto, ngam sa bali, dete pa nagyaman mo, no adapasit mo. Agasam dete, usarin ti Apo nga labing channel nga mang ti grand piano. Legacy di Giant, every time magpiano akto kakabsat, handa lang nga ma-enjoyan, di pa nagdingag, di pa nagpiano. Ngam ko na Lord, thank you. Taure kasano iti sitwas, di kasano di pa nagbiag, kat maaramat na nga, di nga piano nga pagtuktukaran ni Pastor, di kapilia. At the context nga ibagbaga ti Apo, mo context, aspeto, nga iso iti dapat nga pakaikonekan di pa nagyaman tayo. You see? 15,000 hollow blocks. Yeah? Just one couple. Kita nyo absat. Into no ilay tayo di hollow blocks. Di mapicture to. Anyan to nga ragsak di nga agasawan. Haan nga dete, pagpalanggod nga, kamit nang to di hollow blocks. Ngam permit ragsak da nga Apo, thank you. Awan tot makakit kita ta hollow blocks ta mapalitadaan. Ngay maggiyaman kami ta naaramat na kami Apo. Nga nang tudti 15,000 nga hollow blocks. Amen! Abounding therein with thanksgiving. You see? Abounding in thanksgiving. Sa bali kakabsat. See that? So, anat mabalinti nga pagyamanan ti Apo ita. Of course, di ba? Ngem deti surusuro ti Apo kada tayo, thanksgiving in the work of the Lord. Remember our topic? Abounding in the work of the Lord. Trabaho iti Apo. Okay? Number 3, abound in the grace of giving. 2 Corinthians 8:7, therefore, as ye abound in everything, in faith, in utterance, and knowledge, and in all diligence, in your love to us, see, make this your spiritual goal. See, pagbalinam nga goal mo. Nga na, that ye abound in this grace also. The topic of 2 Corinthians 8 is about cheerful giving. Iti insight ni Apostle Paul, digiti believers iti Macedonia. Nga uray kanu nakakurkurapay da, kat adu digiti paspasamak, nga hana na imbag iti biyagda, gaputi pamati, may dadadanas da.
Ngem saan nga isuti na kailapod kadakwada, no di kat cheerful givers da, nang tudda nga nakipaset, kadayjay nga pagkasapulan. Kat challenge na deti Corinth, kat kunana dagiti believers ijay, kitan nyo nga rod, nga iti daytoy nga parabor, rumangay kayo kuman. In the coming year, make this your goal, that you would say, Lord, I want to abound in the grace of giving. Amo yung kakabsat, it is more blessed to give than to receive. An ko mga tipang panunutom kat, I want to abound in receiving. At adukumat maawat ko. Dapat ti mindset mo, apo, at adukumapay ti maipaay ko. Iti trabahom, abounding in the work of the Lord, at adukumapay ti maipaay ko iti trabahom. And you know what? Deta aspect nga, what about me? What about if I abound in the work of God and I am a cheerful giver? What about me? Amo nga parikuton deta, what about me? Because as you abound in the grace of giving, you are also increasing in your living. Because the Lord will continue to bless you. You can never outgive God. Kat kala DJ, pastor nga amok nga, nang rugi iso na ti 10%. Nanyo kabsat rugi na nang 10% ti Apo. Sinalens na ti Apo ko na Lord. Mangrugi ako nga mangtud ti 20% of my business income. So, itod nandiyan 20% ti Apo. Idikuan ko na Lord, I'm going to give 30%. And then up and away. Parang Superman, He started to give 90% of his income to the Lord. You might say, if you gave 90% of your income, dapat nabatiking ka. Well, if you are basing on 10,000 pesos, 9,000 jaintud mo, sa nga ribot na bati, pasit. But that 90% is not based on a 10,000 income. It might be based on 2 or 3 or 4 million income every month. No intud mo deta 90% to 4 million, that is 3.6 million. Manot na badiking ka? 400,000. Maliit ba yon? Tita Beng, kulang ba yung 400,000 pesos a month sa family nyo? Kulang pa ba yung 400,000 a month sa family mo, Sister Lynn? But that's only 10% of his income. That's like William Colgate. Ganon din ginawa ni William Colgate. He gave 90% to the Lord, 10% for him. Pero during that time, as in, multi-million kakabsat DJ, business ni William Colgate. Hanggang ngayon, nagtututpaste pa tayo ng Colgate. You can never outgive God. Kat di ba nagbayat kakabsat ka ti testimonium kat tayo nga rang ay ti biyag ko kat bunga ti cheerful giving, grace giving ito. See that ye abound in this grace also. Personally, as pastor, ti arapaap kan prayer ko para kada kayo, nang runa ka digiti young professionals tayo. Da kayo kung makakabsat iti agbalin nga most influential dito Ilocos Norte in the next decades. Most influential, whether it be in anyaman na beneg man ti edukasyon, iti business, anyaman kakabsat. May the Lord raise men and women from HBBC who will be the most influential people here in Ilocos Norte. Ano imposible deta kakabsat? Ngimhang nga DJ ti agbalin nga goal mo ti biag. Just serve the Lord. Just follow His will. Just abound in cheerful giving. Everything, all of your desires, the Lord will grant. God will grant the desires of your heart. Amen? Number 4. Abound in Christian traits. Abound in Christian traits. Anya iti banag ti biag mo, ti damagam ti bagim. Kasi ag-setting goal tayo, kakabsat. Hangko ilipas dito ituloy ko ito no, napinta sa pang-person dito yun goal setting. Okay? Ag-set ka ti goal para ititawan. Kunam, Apo,
anya nga Christian trait iti dapat nga masursurok nga ma-adapt ti biag ko. 2 Peter chapter 1 verses 8 to 10 it says, "For if these things be in you," that is these things nga ibagbagana, at the aforementioned traits, tema pala kitang dayjay, 5 to 7. Atras tayo. Ano tong aforementioned na sinabi niya? "And beside this, giving all diligence." Agpasnek kayo kunana. Nga ana, add to your faith virtue. We are saved by faith. Ngem kunana, itanno si kakat na mati, masapol nga developum ti virtue. And to virtue what? Going back to our first point, ag-excel ka ti ministrim. And to knowledge what? Temperance, managtepel. And to temperance what? Ti patience kakabsat kat may panggap ka digiti tribulations ti panagbiag. And to patience, next, godliness. Dito godliness kat adot koberan na nga aspect dito eh. It starts from your desire. Anat tartarigagay mo, are they godly? It talks about your taste. Anat taste mo? Taste mo tibado. Taste mo iti panagbiag. Dapat pati dayjay godly. Amen? Kat ikarkararag yu digiti baro nga couple kakabsat nga na-witnessak lang iti Australia ni Mel kini Angel. They're growing. Kat nag-discipleship kami idi Kalman. Tinawagag ida di Rabi over the phone. The discipleship me every week over the phone. Kakabsat. Ket kunana nga kasta ket ti may sang spiritual goal na kadeti coming year. Ket masursuro na iti modest dressing. Di ba? Amen ba? So in lecture ko king kuana may panggap ti modest attire. Biblically kunag ti modest attire number 1 is for distinction. Deti ket godliness nga topic kakabsat ha. Abounding in godly traits. Amen? Amoyo, duwating may sa karigata na surusuruan dagiti ladies ti church. Cheerful giving, lahat tayo niyan. And number 2, DJ, right standard. Nga surutem iti panagbado. Godly taste. Hanga worldly taste. Godly taste. Iti panagbado. Modest attire. So, sabi ko, ti panagbado is distinction. Maliwanag ang Deuteronomy 22:5. A man should not wear that which pertaineth unto a... Anapay tilangan ni Russell nung nakabestida. Russell? Talk there ka man, Russell? Medyo pagtsurag man nung anat lang ang man nakabestida. Man. Grabe nagtugogan. But a woman should not wear that which pertaineth. So at the distinction, kunada nga mingkat, God looketh at the heart, men looketh on the outward appearance. That verse is not talking about biblical dress. That verse is talking about favor. Di pa nakakitam ti tao kat attracted ka kasi nagwapo. So hamukit kitan deta, di puso nat kitam kunana. That's not about dress. But the Bible is very clear. At the distinction ti lalaki kan babae. Ethically, no yung kayanta restroom, kat awan nakapan nga gentlemen, awan nakapan nga ladies, kat picture that makita ang image. Di ba? No lalaki kat di buok na basit, di babae kat dakkel. Di lalaki kat nakapantalon, di babae kat nakapalda, nakabestida. So no nakapantalon ka, kat napang ka nag-CR, kawa maimbaga na nga gentlemen ladies, inka ije ko nakapantalon. Di ba? Ano pa dress is for covering. Kasi nagbasol ni Adan kan Eva, tinapalan dat bagbagida because they saw themselves naked. It was at that moment, mga kapatid, that nakedness was real to them. And so, ethically, they had to cover their nakedness. So, dress is to cover your nakedness. Ngayon, anat lubong kakabsat, they're uncovering their nakedness. Ije Hawaii, di kunada nga Waikiki, makita amin na kili-kili. Almost nothing. In fact, totally nothing kunada nga rod. Why? Because deta ti taste ti lubong. Kano Kristiyano ka, hamutultuladan ti taste ti lubong. Surutom deto godliness. Godly taste. Amen? Cover your nakedness. Nakita yung di Isaiah, ti naked kakabsat kat tumakita talupom, naked yan.
Di ba? Daki nga ladies, no makita talong puyo, naked yan. Oh, so nga dapat hanggang miniskirt. Kasi yung miniskirt, kag tugaw ka, makita tatumang mon. Ano tatumang? Pangrugyan talupo. Di ba? Oh, kas lalupo ti manok, kunada nga ron. Di ba? Cover your nakedness. So, nung maawatam deti kakabsat, kat di mo pela kayat iti agbado nga na estilo, awa na, you're not abounding in the work of the Lord. Kasi natangken ti ulom. Kat awan dapat iti baptis nga natangken iti ulo na. Dapat no baptis ka, conform ka iti sa utiapo. Amen ba mga kapatid? Oh, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity. Verse 8, for if these things be in you, and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things, no awangking ka digito nga traits, he is blind. Tingnan na sa deti blind kakabsat, hamo makita dayjay dapat nga makita. Si mumulagat ka nga bulsek kunada no kwa. Hamo makita dayjay rebeng mo nga makita akas Kristiyano. And cannot see afar off. Meaning, you cannot see beyond the vanities. Tila makikita mo kat digiti kinaubaw, di mo makita digijay mas valuable nga banbanan. You cannot see afar off. Short-sighted. And hath forgotten that he was purged from his old sin. Nalipatan nan nga isunagat naugasan dagiti basbasol nan. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. Abound in your Christian traits. So ngayon inuton tayong agmanifesti, biyag tayo, iti trait. Ano trait kakabsat? Kababalin, conduct, kagalad, ti maysa nga pudno nga anak iti Apo. Tapnon ko na di Bible, that she may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke in the midst. Amoy the word without rebuke, awan pakapilawam, no reproach, awan pakaumsyam, as a Christian. Hanggat ko na dagat, kasta nga ron, ti Kristiyano, handa kumakuha na king ka. Without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine. How do you shine? By manifesting these godly traits. Ye shine as lights in the world. Oh, isong agsilaw kayo kadigita luglugar nga ayan nyo kakabsat. Dakay nga data abroad. Dakay nga adda iti adda yung nga luglugar a probinsya, region. Agsilaw tayo. Amen. Ang pundido. Haan nga low wattage. Dapat high voltage. Sige di silaw tayo. High watts. Amen ba mga kapatid? Oh. Let your light shine before men. Pakita man di kita datazong. Kita tayo man no naranjag, dati lang dapelang kat silawan no nakudrop kakabsat. Amen? Good evening, brethren. How are you? Thumbs up? Okay. Ayan, no? Nakaturog sa mati daduman, kakabsat. Siriring kay Pai. Oh, praise the Lord. Amen. Let's abound in the work of the Lord. Kastiti kabsat ti challenge kada kay tangarabi. Listen to this challenge. Evaluate yourself. Evaluate ti bagim. In the light of this message, kunam Lord, ana iti dapat nga ma-improve iti biyag ko akas Kristiyano. Dati pa nagserbikan ka, at datan apo ti willingness, at dati pa nagayat ko ti ministry, ngem, the challenge is I must excel in the ministry. So Lord, I'm going to practice. Oh, are you listening? I'm going to practice. Oh, I'm going to practice. Okay? Iset mo deta nga time. Kung karo, dakay nga agkangkanta ti choir. Ag-vocalization kayo. Vocalization kayo mo lang? Oh, ag-vocalization kayo no tayo nagdigos kayo? Di ba naglamista, danong? Nagdigos ka, katagbuyat ka.
Oh. Alam nga, gundaway nga kabsat, malipatam ti lami istadanom, no kasta ti panagbokalisay. Sister Celisa, mag-vocalization ka. Nagdigos ka ti bigat, sister, alam deta ako. Hanggang ipapaputot danom, sister. Hindi inutom. Habon inutom, nalam lami isto ka, gulpim ka kabsat, tap no maya. Oh, di ba? Na-exercise nga sigod vocal cords mo. Nico? Oh. Evaluate. Lord, kaya't ko nga at the end of the year, next year, adut pagyamanak kang kangahaan nga dete, personal lang nga pagyamanak kang. Dede gidi pagyamanak kat related amin iti panagserbik king ka. Lord, I want to grow in the grace of giving. Lord, next year, rugyan kon apo ti agatang ti palpaldak. Sino kada kayo ti awang paldana wano kurang DJ tela na kakabsat. Aguni kay latta. Adot kakabsat dito nga willing mangted ti extra nga tela pang nayon mo di tela ta badom. Amen? Oh, see that? Lord, help me to grow in my patience. Kasi alistuak nga maupupay. Awan ti pa nagiptur kanyak. Ikanak ti managibtur nga puso, nga kayak nga ibturan dagiti parikot problema. You know, if the Lord is giving you more problems, because He wants to bring out patience in your heart. And that's a wonderful virtue. All of God's people say, Amen. O, dinagmayat. See you next year.